time gangwa jim mati time botwa jim raju keken jim mati time bot wan jim raju keken alok in ke nene wiloboni jomo bino ka bedi gangu magi bedo ka bedi meeting I gangu meeting magi timoni wun po ngeo ango magi logo agenda gibene pa ngeo gibedi meeting gangu cheng chape ma wun bano neno LC gi komene penge wa agenda pa meeting ma kere dol ma mege kedi bene LC wa ene ngole kun pege yeo don kedi don bene giti a logo lep ma LC po bi niang wa wa ge logo giti ka succeeding niano ge niano I gangwa wan gi ming wan ka wa bit pin ka timo meeting ma foot pe bene wa pe ker meeting no no gi ngeo niano wan wa be meeting en lu ming en wana chili mo atero igi we will top more wana chuli top which wa enini meeting ma put wa be pe no wa tinyo lo ka wa chwa le bol ka pa chuli ka we ka pa chuli wunu ngeo meeting ka wa be pe ni tap agenda wa dong juni ngeo ma put wa logo ka meeting ma to meet up ma put wa o gang juni ngeo ngo ma logo wen wa conclusion ni meeting wa juni ngeo meeting ma juni be ye pin di be gang wa pe wa ngeo ngo ma gitika logo ne meeting e meti tum pe wa niang ngo ma go logo pe ko meta nyim dano tika to ali ngom tika chierro magi neno meno pe bana li lok wen wa chwalo ko ni code wen wa tika failing mo wa lo e peke bien chente peke chingwa mi hotel yo min kon ka riba gi chan ansane pole di we kofin min gini chan joni en ka ker ka chel ansane di we vu joni ka ko pedi meeting gangi kuja dum po winyo pera winya kolo bien me kwani meeting wa wana wa tiu ki chingwa ka wa chwalo message mam lok wa loko mung wa wen wa tiu wan ni kung wa wana chuli eni wa chwalo bot joni wen document ma wan wa choyo wara ka mo wa tiu wa chwalo bot joni wa tiu le ba joni wa di lo wa kero wa gonyo tere gile pa joni nyo gile mon it joni wan ki komwa chi wi wa tek wa wani wa tika lwen wa tika yinyo yo mo me ko wa gang wa ti yinyo yo me rojo gang wa ti yinyo yo me ywe dikal wa tika nyweno dikala nywena wa tika chiru dikala chida nieno ke nieno ana winyo ni gitigi kono wa tigi parliamentary group pa choli mani kono mo ene lutich pagamente PNG ma di open achuli me begi die hard team ma jome parliament giri begi jome tedero committee ni girubu balo tedere ube roma ki me parliament we jome parliament giberu kuja tan ku ngingo ma tiga time dilumi kin charo ya fa kuja joni mukene buru bukoto mukene buru munyonyo mukene buru naguru hil mukene buru kololo mukene buru gingiyo ngoma ti charo actually parliamentary group o jak teach pia chuli kom joinen giti men for themselves lu teach pagamente magini teach men pegien pa wa pegien joni lu teach pagamente gen wengo pa wa ni pe kono ko ngongo lu teach pagamente openly peko be konyo wa because manaka yang mapat goals men magu scoring mapat gi scoring chende jebagi of course and it was a goal of squad 99%. And what of konyo en dano gang enini gin machuli parliamentary group mondo succeeding kikwene an mer party ko kuma chuli parliamentary group atika waini actually as a team actually tell team ene go chak woko mung ma megi neno joni tika timu meeting gangwa chabit every Sunday no joni ati meeting kaga pa joni giga ker meeting kin pin ma pat ngad mo e ken wi lobo ma ka agi chen bini gangi che chako ker ka choke gangi ma in pe ngeu ngo ma gen tika logo ne ka choke chane kun timi gangi pebe ko pa mi pebe ko ni ba in kono ngima yitika logo ma put pe logo endo ngeo ma pia pe no o chako loka chaka do ngeo ni bi pe ma pia pe do ngeo ngombe logo tiro logo tap en ngeo gi mu logo megi kono in pe ngeo ti ubi kwa gang nining man any homework ubi kwa gang nining makun jomadi tiji kumuni beda ke wun mongu wen ti poti megi pe botu
chiro bet pe jonen lok en is a homework pe wana chuli weng gang wa tika wang niano ge niano wa bedo mod niano do wa cho wa no wan weng wa ti upi